Na o mbona ke le so ngwanesho ke a bajwa ke bajwa ka maoto wa mabona ra jwa sure ya a khone tsamaya khone o di direla silo ne ke te botsa hore ngwano a ke vele ke le ngwana le so ke first born ya ngwanona a ke re wa tseba hore wena ha o ke bulela le mosadi wa gago wa mo emelela and maloba o nkirele hlatswa dizwana wa fika wa nkela uri wena o tlo hlatswa ka wena wa hlatswa dizwana ona le mosadi wa mbona hore ngwana o wa telela Hayibo Sithando samaye bethu umuntu omdala wena mntana ndini Dale tsebe twanke tsa yona ga se ba be ka no ha le tsebe ho jana le tseba na ba ke ntsa ka le tsa hai ga magate dula fatshe se ka banga se tsa wena ke a bua ke nka wena no so na uyahlela phansi wena satan wena Mr Jones ngicela ndile naye lo wena not killing your back okwaqala wena ngicela nompakele wena awume kancinci wena awume kancinci wena awume kancinci yini awuyeke lo mntana nimkuke ngaleso situlo mangabe u10 mkuke ngaleso situlo mangabe akafuna ukuphakama Moleni mandizibulise lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce lovers sabandaziyo bandibiza ngo Mr Nzokulayita Mshenami mangabe unenkinga mfethu xhumana nathi sizokunceda well asingenene endabeni bafethu namhlanje ngibhalele ngomkhulu lana uthi unenkinga nomzukulu wakhe bathi intombazane eshade nomzukulu wakhe athi sithi sive kuHulumani lami ukuthi wayesibhalele namhlanje kuJozi Bioscope baba kunjani Sikona kunjani ba Ngiyaphila nami umuntu omdala bengisacela nje utshela ama viewers wethu umuntu omdala ukuthi igama lakho ubani and why usibhalele la kuJozi Bioscope bila ke George sibongo ke Mkhobo so o re ke le balele ke ne le bothata ka mo ke dulang wona ke senya ke sekolo sa ka se bile sa tloa se be se dula sa moe le moshimane le moshimane o bila tla ka taba re ntja o imishe ena ngwanyano wa dula le so ba tle mo hae wa nto wa moshimane ke ngwanaka so re motshero re at least ya dule le rena mo ntlu so ngwanyano le ena ngwano wa yena wa tle le ena moshimane o dile gore o se ba rtella ka montlong ka so ka mogo ngwanyano sa ar hadimula montlong and then na mosadi aka a gono o tsamaye nna a se motho le ra ka bereka so ngwanyano jwanong sa ele ena re controlla montlong jwanong so ekerke a tlhatswe diwana di enga clean a nyatse mo phela dula and then wo moshimane lena wa mogadimula gore le rena sa kushya re se tsore re die jwana so ke bothata o bo bornelle go motho moholo akitsibi hore ke utlile hantle uthi kumina unomzukulu wena ongumfana and then lo mzukulu lo uye waza nentombazana ngoba seyipregnant wazohlala lapho kuwe ngoba engenandaba yokuhlala wena uhlala nomfazi and then umfazi wakho unenkinga akakwazi ukusebenza kahle yaphela ngaka ngwaninyana uyan abuse manje lapha efamilini nina nimzise ukuthi nizomnceda ngoba vele umithi ingane yena isukulu senu nifuna ukuthi nizohlala naye lapho nikhulisa ingane yena sekafika uyandelela ngizeka kuhle umuntu omdala okay so yolung lena gore sitse ba re butšiwa mantswa ile gore a tlosha botlhoko le nka se a bolela gore ke a mafemo le so pelo e botlhoko ka ena so a tsebe gore botse re tla feletša re di a jwang that's why ke tlile mo lena gore le nthuše no ke a utla motho omholo hore ngwanyana wa le abuse ke utla nhle so kukhona ezinye izinto maybe umuntu omdala lo mntana ozenzayo lezi enenza ngathi maybe nize nibone ukuthi vele sekasihlukumeza because wenza nani enye beside ukuthi uyadelela and akafuna uclean kore re ne lo moro mameli ka tšhelete gore ne a e somewhere o reka mme ba morome bontsha tšhelete a tšhelete uwe a e tle kaofela wa itse wa bona o itse tšhelete tsa lo tsa grant so jwale ke mathata fela ka taba re yonong a sa tshepeya ene le rena o tlo feletša a re go batša le nna ke thomo re ke a bolela
ubona. Friends, check this out. Guys, I've been wasting money all year until I started making profit like Jameson, a genius trader who built an AI-based software that predicts Forex market moves. Let me try his program, and unexpectedly, I started to earn constant good profit. Guys, let me show you how this works. I'm trading with euro versus dollar right now. Since software shows up, I'm selecting up with $18. Boom, first trade, $35 profit. Now, let's go for another one. Same way. Euro versus dollar shows up. This time, I'm with $57. Let's see. Boom, another win. $110 in just a minute. Absolutely accurate. Guys, in a minute, $120 has been withdrawn exclusively for my subscribers. Jameson is sharing his software for free, but it's temporary. Just click on the link on the description or pin comment to join Jameson's Telegram channel. Text that, message him, and follow Jameson instructions to get the software. Don't waste any chance. If the link on the description doesn't work for you, you can install any free VPN, then choose a region where Telegram is available. For example, Nigeria. After connecting, try opening the link again and it will work. So follow and message Jameson and get the software while it's available today. Kar maybe maybe morobala. So usually lenna bile ka bolela le mogekolo ka bona hore o kaone ke bolele le banna ba kgone nthusha. Maybe solution is tla ba ho. Ka taba hore le ena o ne lo o betha ena moshimane wa ka. O ambetela umbethe. Mona hai mo jarti. So you tlo feletsa ile hore e ba mathata mo jarting gore mogekolo a gone at all o tsamaya maoto a gone gore at all a gone di a selo. Okay, so mothomolo le ile la zama mhlawumbe mthomwe o bua le family ya ngwanyana o mhlawumbe uri o bue le family ya haye yena ngwanyana o ukuthi uzo understand ukuthi mhlawumbe ebuyele ngoba manje uyanikhathaza ngeke nazama o mhlawumbe ifamily ayingena indaba yakhe vele. Family yakhe no baribona abayikini abasambala so lena no control ora family ya hayi asim abakwani kama ntswa ma o controller le family ya hayi amsho o tswa le yona mo o tswang teng yona ora abakwani family ya hayi yole ke bothata ntwe ke ne bothata bo ke ne le no ke a utlwa mthomholo no ne o batla re o thuse ka eng as Jozi Bioscope no ha re tswa mo re ya ko wena re o thuse jwang as Jozi Bioscope. Nna ntse ke gopela hore le ka nthusa ka hore re ko jarte re gone o boledishana re tswe o re ne masite a bona ke a mafeng hore le mogekolo le gone o bolela le ena re tlo re le ena o re mara mogekolo ka mogola a sa nyaka o nyaka hore ne ba tsamaya and then wo wa ka o ke moshimane o ya ka yena ka taba and ana problem jwale bothata ke ngwana wa mmetsitsitseng just why a felletse a etla lena hore ba re nne kaofela jwale ka hore be re nna kaofela yena a sa re tlhompho a sa leo so that's why ke tsere decision hore at least ke bone hore nna ke tswa jwang otherwise ba kgone a yena a tsamaye o a ka o tlashala le yena a ne bothata. Ke a utlwa mthomolo re tlo thusa mthomolo re tlo make sure ra o thusa as Jozi Bioscope no re tlo tsamaya re ye ko wena re bue le yena ngwanyana o Mr Jones le Mr B ko ba re bua go utlwele ka gona nthushi. Okay a re tsamaye he mthomolo o mbontsha mo dulang teng re gone o buisana le yena ngwanyana no mthomolo cause ke taba e bhluku mthomolo a ronana lai o kasi be le mutsi ungumuntu omdala uthi nomuzi wakho uthatha umntana ngoba sekamithisiwe uthi wena umzise ekhaya ukuthi hayi man asikhulise umzukulu jiki sekadelela nina futhi abanikazi bomuzi yabona ukuthi uyadelela lo muntu too much
nawe lapha emakhaya mayingabe unenkinga kunengane khona umakoti okukhathazayo bafethu sihleli sikhona siJozi Bioscope usibhalele lapho kuJoziBioscope.co.za sizokwenza sure ukuthi thina siJozi Bioscope siyakunceda jika mo ka mo hae ke ka mo ntate ya hana mo kona mo o tshwantseri security ne hona ke mo oh okay a re ke ene he motho mole ke re ra fita cause ke bona o supa kwa okay a re ke ena he motho mole ke na msadi ya ka mme ma ke na msadi ya ka ena wa dutse mfase ke mmoditse hore ne ke ya kwa da swa ke tlelele na le ena wa tseba hore ke tlile kowe wa botse sanibona umuntu omdala yebo ngiyaphila umuntu omdala ngiyazi beni Ismail igama lami ngilovers ma ngithi niyangazi ngingahlala umuntu omdala phansi okay thank you so much Mr B umuntu omdala ngingagcoka ikhefu ngenkulu inhlonipho mana hayi ukuthi anginihloniphe umuntu omdala ubaba bese kangichazele okuningi masiza kanje endleleni kodwa bengisacela nje ukuthi mhlambe bekukhona ofuna ukueda before siye deep bakhona labantu esengabo njengamanje like bakhona basivalele lapha bakhona lapha basivalele ngapha emuva okay ngizokubambela umuntu omdala before ngibabize bengisacela nje ungitshele wena umuntu omdala mayingabe kukhona from wena okuphatha kakubi before ngive from bona ukuthi why bekwenza kanje kho yini mhlambe into abakuphatha kakubi ngayo labantwana labantwana abuti sorry ngizokhuluma isipedi okay awukapunokwazi bana ba ke bana baka ke Siphiwe uyimisitse ngwanyana ngwanyana o ke puleni aba fitla mo re ba ya moketsi le ndate o mo mmonako ha re ba ya moketsi ngwaneshu aba fitla mo ngwanola a fitla mo before a thoma dula rena ne le motho a tlhomphago a gona go dira dilo ka moka mara gone jwalo ke no bona change a sa clean a dirisilo ha tsuga o seni o no tsuga a tswe a ye shopo a yo reka buya ditswale ka ntlong monna ha leteni a tswelele ka montle and then now nibona ke le songwa nesho ke abajwa ke bajwa ka mahutu wa mabona ra jwa sure ya khona utsamaya khona o di direla silo ne ke te botsa hore ngwano ha ke vele ke le ngwana ali so ke first born ya ka ngwanona ne ke te botsa hore o tla nthusa mara khona o nthusa bona ntho a nthusa ka yona okay so problem lana mama ki mshimani o ki ngwanyana cause ubaba uke wangichazela kabanzi wathi ngathi ngumakoti lona unika inkinga kahle kahle ngwano la nelishapuri yena o tlera re botsa hore mama ke imisitse ra ra wa ngwanesho wa kuna bothatha ngwana ka ngabuya le yena ngwana o re tlo mmona re me amuketse ka lerato mara no wa shemasa re tshware ka botse ngwanona and ke motho o mongwe ora ke khone nqako mothong khona go phila le ndata o mona le soke yena sokolago sentjang ko kele metsa yo bia hlape so ntja clean ka montlong ha tshule ndata re o nyaka diskoropo koropo sentje ke sale ke sokola ke maswa tale ndate a kre hore alatele una hore motho gona hore thusa ngwaneso ya ngwanesho mama we will make sure ukuthi sokwenza konke okusemandleni ukuthi siyayinceda siJozi Bioscope cause ayikho fair lento ukuthi nizale umntana ni expect ukuthi kuzoba namazukulu and uzozisa umakoti la ekhaya ozokwazi ukuthi ekuncedise wena for ukupheka no clean ijareti nayo yonke leyo nto and then mase kafika umntana sekanidelela is not fair umuntu omdala umuntu omdala ngingathuma Mr Jones one of my security no batswalelana ona kwa mga babitsa batle mo AP room umuntu omdala ukena so khona la Mr Jones or Mr B who can go Mr B give mang give Siphiwe Lipuleng Siphiwe Lipuleng da Mr B Siphiwe Lipuleng bantu abadala no ibhlungu le ndaba ngoba bekangichazela ubaba ethi nokuthi sometimes ngoba uma ngathi inyawo zibhlungu unokuthi nibathume ukuthi behambe withdrawela imali maniholile imali yemidende beyidle is that true washema bona o ba rumile kata ba re ruma o wa ka wa mshimana o tšhelete o tla le yona a diri phoso problem ke ngwanyane o and le yena ha thoma o tla mo jarateng na le sharp mara matsatsi a o change wa tsare ke na ke tsebo re ngare
nka e bea jwang mara hei ke go ga boima plus wa bona ke mmontshitse leoto gore leoto le jwang. Hey bantu abadala mina ngibuye ngibe confused because kubhaliwe naseBhayibhelini ukuthi hloniphani uyihlo nonyoko ukuze insuku zande emhlabeni. Le ngane ngiyazibuza ukuthi zithi ama blessings zizowathola phi mawuzokwazi ukuthi uphakamisele umuntu omdala isandla ubethe umama ongakuzala. Amkhulu ngiba confused nami. Oh. Naba lawo. Okay, mkhulu bengisacela uhlalele ngapha Mr. Jones. You can put that chair there. My brother sanibona. Yes sir. Kunjani futhi? Siyaphila. My brother kunjani? Ngiyaphila. Igama lami nguLovers from iJozi Bioscope ngihamba neteam yami lana. Sibhalelwe ubaba nomama. Angithi ngabazali bakho lapha. Ngibazali bakho. Yebo, my brother ubani igama? Usiphiwe. Usiphiwe. Usisi sawubona kunjani? Ubani igama lakho? Kewe Puleng. Kipuleng. Usho wayengathi uyastopha kancinci uPuleng. No ne ke nana ka jolo ka le bitsitse lona batho ba television. Mohlomongwe tsa le jwetsa bitso laka. Oh, okay. Hayi no bese bengixelele mama ngawe kancinci ukuthi wena ungibani igama lakho and udume ngani. Baba no mama nasibizela ama camera. Yiko lokho bengithi my brother ngicela ukuthi uunderstand ukuthi why silana namhlanje. Baba ngazi ukuthi bengicela nje uxelele indodana yakho ukuthi why usibizile lapha namhlanje singabantu beJozi Bioscope. Okay, hore ke bitse bana ba ke be ke ne le bothata ka msadi ha. Kosi siphathene kahle. Thatha bayini. No, my brother ngathi ngiba confused kancinci ngikuvula ukuthi baba ngubaba wakho or ngumkhulu wakho. Ngumkhulu futhi. Oh, ngumkhulu. Ngumkhulu yebo. Ngumkhulu nogogo. Kodwa nginqaka ukuthi bangikhulisile sewungubaba nomama. Uye wajwayela ukuthi babize ngomama nobaba. Yebo. Okay, haya kunankinga lapho my brother. Mkhulu bengisacela uchazele umntanakho umzukulu wakho ukuthi why sila singabantu beJozi Bioscope namhlanje. Bile kaya kaya kuthi boba TV ka ba ngwala hore ne at least re go thushe ya ka tabore ke ne le bothata ka msadi ya hae ka ngwano yona bothata kore re ne le bothata ka tabore a di selo wa roa wa khalimula na di selo ni mogekolo wa ka a gonu tlhatswa diwana a gonu clean di so yena a clean. Mkhulu bengeke sayikhuluma sisodwa le ndaba. Akiri wa tseba hore wena ha o ke bulela le mosadi wa gago wa mo emelele and maloba o nkirele tlhatswa dizwana wa fika wa nkela uri wena o tlo tlhatswa ka wena wa tlhatswa dizwana ona le mosadi ya khona le o tlhatswa dizwana ona le mosadi na mo jarateng mosebetsi ke wa bomme kapa mosebetsi ke wa bontate ra thusana ka so ngwana wa telele a khona o respecta batho ba gola a khona o bona hore motho mogolo ke motho o mofi no ngimbona ke khona hore mokgopela hore motla motlo nthusa mo ga ka taba hore a ke sa khone o phila ga botse ka ngwanong and nga se kube ngwanong ka lebaka la ngwanong se ya hore fela o mpitseditse television wa nana wa tlo khona we nana ima wo bona hore ntho e dirako a se yona akazuncedakala kanjani akazuncedakala kanjani umama wena ngathi unendelelo vele ngathi nje weveza amathukela yena siphiwe wambona malo bonkirele hlatswa dizwana fitla tshia dizwana hlatswa wambona hore ngwana o watelela hayibo Sithando samaye. ubethe umuntu omdala wena mntana ndini dale tseba twanke tsa yona ga se ba be dikato no ha le tsebe ho jana le tseba na ba kentsa ka le tsa ne le sna di kena taba tsa go ke go pale dula fatshe hai ga magate dula fatshe se ka banga setsa wena ke a bua ke nka wena no so na uyahlala phansi Sithando samaye. yes yo imesi wena uhlala phansi abuse ugo ha felle mo wa moemele ska ba nyontse re mogaleme botsebotse o a ska moemelela ka tawari ke ena a re fakile mathateng ke o tontate no se zo dila nae wa be thamsa sorry mama ngiyaxolisa umuntu omdala mara uyadelela lo mntana yini leyo uyenzayo wena yini leyo uyenzayo wena wayusha umuntu omdala wena wayubetha umuntu omdala ndithi wayubetha umuntu omdala wena wa tsana ke mo tla la ndokulayita mina ungalingi uniphaphele
ungalinga uniphaphele ngizokubetha nje ujike ube pink njengamanje Lona nna ke na le bea letsogo. ungalinga unidelele mina unangaka umntaneni unangaka unonyaka lo mntana no uyadelela lo mntana lo mkhulu ngisacela uhlale phansi kancinci mkhulu ngisacela uhlale phansi kancinci ngifuna uunderstand something before siyokude because uyanginyanyisa lo okwaqala ubethe umuntu omdala phambi kwami uyasiqhela siyi Joseph Bicycle sila uxolisa ukuthini uxolisa ukuthini kumele uxolise yena uxolisa wena uyabona ukuthi ke gala e dira ngwana ya mkhatlho bantu abadala ngicela ukubuza something ningakhona bua boshiu re rabolela ska a nyo re gadimula ska a sa tsebe bona hore mo lapeng la rena Ke tsamaile ka mmele wa mang ha ke a sia mmele wa ka tlung so njwetsa hore ke tsamaya bosibu wena ha ke a sia mmele wa ukhuluma nabantu abadala kanje wena mntana ndini yile ndlela uthethe ngayo nabantu abadala akungeke ukuxolise lo kuyamazi nje nosore empilweni yakubona ukuthi bathi uxoshiwe nakini waye baxosheleni kini ke tlapitlapu e nsense o no go batla dula le moimana tlapitlapu kusinze ke yone tlapitlapu wena waye bungaprevent ugqoka icondom angithi uvulile amathanga ufosile manje bahlala bavalelana endlini bafuna ukwenza omunye umntwana bazonithwalisa umntwana bantu abadala sinjalo ma baba siyaxolisa ngiyamxolisa my brother yini bakudlisile mhlawumbe cha no ukudlisile lo mntwana ngiyamthanda awona awutele mina yini oyithandayo la kulento engahloniphi abazali abantu abadala bafana nomama nomkhulu nobaba laba kumuntu kumina lo akakwazi ukubahlonipha kanjani sibambisene sizoyikhuluma nibambisene kanjani silungise no ngodilana uhlekani sizilima singapopayi lapha mngaka sikhuluma le nto le dala no bantu abadala baitenaka angali ke khale mara ntho a mojwetsa go yona monna ya ba le ka ntlong ke yona ntho a mojwetsa go yona no before kuthwana yini yini ethwana le gasitse so bazohlala berasile no bantu abadala ngicela ukubuza something man yabona thini mola ikokobitsa lokisa abantu abadala ngicela ukubuza something ihlahla sa ngwanyane ene go le jalo o tsibe gore ba o lebeletse o tswela TV lo utelela endakanandaba wena o tlaputlapu utlaputlapu ubiza umuntu omdala ngamagama yo ngazi ngamhalela lo mntana azingahalela ukubamba ngesicime esiwani sengihlonipha nje ngiyabona if bongumntana ona 3 years bengiyokufaka iswazi ngoba uyadelela wena bantu abadala wena ngathi bakushaya ngependa awume kancinci ngathi nje bakushaya ngependa ngiyeke uzumele lo mntana phambi kwabantu abadala ubulela nithi ngwana ongari vela watsiba vela masuthu adumile so uthi kuyona ntwe mama amasuthu ma right inkinga yilo amasuthu yi right wona inkinga ulo amasuthu that I know they are good people banenhliziyo enhle but lo isilima somntana esingena nhlonipho bantu abadala bengicela ukubuza kuwe khame kancinci wena akunanto ozoyithetha wayebusuku lo mntwana ubuya nasebusuku la ekhaya kwamele nina nivule kuri wa hlapa vuli today mumkrele ka tawari na mumkrele ko dimapeta mutho o hlapa chepa ni wena nga kopana le yena tsile na butu nga se motsebe gore ke yena de wa wona o tswa ke mmele wa mangontso o ka botsa ka mmele ape a re bolele taba re nyaka tlhompho ka mmotsi ba mo butsini ka lapeng le re nyaka tlhompho fela ikona iphi khoza ngiyibone le nhlonipho la ma re tlotella ke ngwana ka mote o ka one ena a tsamaye nna re tla shala le niti ora if wa nyaka yena mshimanyane wo ha ba mpakela di bega tswa ka gate ya ka ye le yena la tele muramsha le murawo mo akusenya ka silo mo okay bantu abadala nina into enifuna manje yenzeke ngesingane nifuna kwenzeke kanjani because angifuni kube ngathi yithi ora tswa ka gate to ground o anisamfunda no akusi inkinga le Mr Jones Mr P can you please peg for this gate angithi you saw where you umthathe khona ne Mr Jones ucela ubuthathe you show me Mr P where you took wena ngicela nompakela wena awume kancinci wena awume kancinci yini awuyeke lo mntana nimkuke ngaleso situlo mangabe u10 mkuke ngaleso situlo mangabe akafuna ukuphakama hey no uyadelela lo mntana hayibo no peg for her ngamasim she needs to go nathothi re phele re tlo gotlela o tlo bethwa ka moko bantu abadala ngiyacela mina mangabe lengane ngobetha kanente umithi that's why bemshiyela ngoba unengane encinci mangabe ifamily yakhe iyazisa ingane la ekhaya
ithi akusena akanandawo yokuhlala le ngicela ukuthi nimthathe nihlale naye la sizonincedisa thina eziJozi Bioscope ukuthi le ngane ikhule. No, Mr. Jones is gonna deal with the dismal, I know. namara a ke dumele hore a ka batho a tlo dula ka mo wa moshimane ke yena re ka dula le yena fele hore yena a dumele It's up to bona. Monyana re mogane ngwana ngane o tla re tlo dula le yena yena a tsamaya Ngoba umntana ngumntana kanasono bantu abadala. ane mathata ngwana ke ngwana Hayi no badelela. Aw bantu abadala nawe lapha emakhaya mangabe unenkinga efana nalena ukuthi khona ingane umntana umakoti onaye sekafika phendula ikhaya nje wenza ngathi ikhaya lakhe. Uze unenkinga nasekhaya bakufuni bakuxoshela ukuthi uyadelela wamitha sowufika la ebantwini abadala bavuruvaya ngalendlela bavuruvaya ngayo ungalibali ukusibhalela lapho ku jozzybioscope.co.za usibhalele kuma social medias wethu siku Jozzy Bioscope everywhere. Hey wena Mr. Jones ngicela lidile naye lo wena not killing your back okwaqala wena ungaphathanga amabheks wakho wena Mr. Jones ngicela nithathe every belonging of her inside there she must go udelela kabi lo right through hayibo very human right through no bantu abadala uzohamba lo namhlanje awu make sure uzohamba lo namhlanje Mr. Jones no Mr. P bazodila naye utlorena once nna ka re ke moisha matso wa bona re ke tlo tshwarwa ene nna ke nyaka o mogoma nka se mogone okay bantu abadala ngicela nje ucedelela ukuvala isho yena moshimane wa bambona makhelwane wa kashu naye bambona makhelwane uri ngwana wa khona uphila mo lapeni le. Guys, in a minute, $120 has been withdrawn.